Kebelejbun pi ki porlap ki belawan biang shini ke channel jonga mentangi nyepet patch pangka economic models. Economic models haka ketin khasi. Economic models. Ke economic model ke longkum ke dur lani ke diagram ke bapen i haka rukom ke besuk kumno ke jingyat ke yok ke kot ke traikam. Berkat kumni. Kamap kamdai kanong ba besisha Henry kaya rap ya pi ban sngotu syai ki jaka baper kidan. Hakaju urukom ke economic model kamdai ke ekonomi besisha. Henry kaya rap yengi ban sngotu kumno ki brio bagi karkhana ki shimrai lor ke jingyo ke kot. Ke jingmut ke besuk ke economic model kedai kedur ne ke jingpen i ke bapen i ha ke rukom ke besuk ya ka ekonomi bat ka batai ya ke jing ya dai ha pedang ki benta ki bala ban kela lani kita ki variables kum kador lani kita ke price ke jing dawa lani ke demand ke jing penbiang lani ke supply ke jing yo jing ya rapisa lani kita ke income bat kiwai Belengi dan kami ki economic models. Ke ekonomi besya kalong ke ba ben sngot hu namar ki dan bon bah ki breu bat ki seng ki bat hit ki ba de ki ba penmi bat ki ba pendan kami ki mar man kesngi. Haba umla ban puli ki barok ki economist kishna ki economic models ki basuk ban sngot hu ban ya thu lupa ke ka bala banja. Nuksa. Ke banja lada ka dor ukhaw ke keu. Ke banja lada ka jingbem dan kam ki breu lani kata ka unemployment ke keu. Ke banja lada penduna ya ka khajna lani kata ka tax. Ki economic models ki rap banjubab ikini ki jingkeli. Nuksa baningkom. Supply and demand model. Perkhat badan unong deso ping. Kejinglong baningkong. Kador kaduna. Kador kalong san phau tingka shikilo. Bon ki breu ki thiet sopeng. Kejing dawa dan ni kata ke demand ke bon namar balai bakador kaduna. Kejinglong ke baar kador ke kiu. Kata kador kalong sispa san phau tingka shikilo. Kendiat ki breu ki thiet ya utau sopeng lani umango. Kejing dawa kaduna lani kata ke demand. Kani kapen i ya kejing yadai hapadeng kador bat kejing dawa. Sisin ba kador ke khiar kejing dawa kabun bat lada kador ke kiu kejing dawa kaduna. Ha keju kerukom lada bon ki nongrap ki rap sopeng kejing penbiang kabun. Namar babon ki mango ki badan hayau hahat. Kador kejuhiar ya kani kejing yadai lakhot supply and demand model. Nyepet mentah hak rukom ke besuk. Lada kador ke kiu kejing dawa kahiar. Lada kador kahiar kejing dawa ke kiu. Lada kejing penbiang kebun kador kahiar. Lada kejing penbiang kaduna kador ke kiu. Mentangin pet ya kan nuksa ke baar kata kadeka circular flow model. Perkhat ya kawai kalong yeng batka bakery lani kata ka jakasya jimbam. Senjam baningkong. Ukpa utrai ke jakasya jimbam. Ke jakasya jimbam ke siu tulop yau. Senjam baar. Ukpau pendan kam ya kata ke tulop bat uthiet jimbam hayeng ke dut bat kijan. Senjam ke balai
ka bakery ka yok pisah na kinong thiet sen jam basau ka bakery ka pendon kam ya kata ka pisah ban siu tulop ya kinong trai ba ban thiet ya ki jing don kam ban chat ya ki jing bam hadien kata ka jing yaat ka sedang biang kani ka jing yaat klem sange jong ka pisah ki mar bat ki jing chakri lakhot circular flow model kapan i ba ki long yeng ani ki households bat ki kharkhana ani ki businesses ki shania iway ya iway ta sapait bhai kani ka diagram ba phin kham so tho shusho ke ki variables variable kamut ke ka bala ban kala nuksa kador lani ka price ka jing dawa lani ka demand ka jing penbiang lani ka supply ka jing yok pisah lani ka income ka tulop lani wages ka jing don kam nong trai lani employment nuksa lada ka dor ka kala ka jing dawa ru ka kala hang ne ka dor ka dai bat ka variable ka jing dawa ka dai bat ka variable hi ka economic model ka puli bat ka batai kumnu kini ki variables ki dai bat iway ya iway economic models in English tikini shadien phila ban support hino ek video bat sa pulie hino nama bakadai hakatien phareng ta sa support ke video sa pulie hi khnang ba phen kham sau tho kham ba ha shushu Kublai Shibon